Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Nazareth Hospital kabalong kaway ni kijaka ajing sumar jong kabalang Catholic kabadan hapo ka dono jong ka Sor Shillong kalalong kabalapan kre lepa na dong syadong na kabentaban ajing sumar ya kinongpang kibalak hamsi tomjur na kajing yabit ya kajing pang COVID-19 kabalawan linshop teng hagani ka jelami galia hagani ka sin kabaar hagajing ya keren bat ka Batesi TV u Dr. G Rengan Ubaday Chief Medical Officer jong ke Nazareth Hospital uliato ubahado menta kidon hado hendru punyongut kinongpang kibalak hamsi tomjur na kajing yabit ya kajing pang COVID-19. Kat kum kajing yato jong u Dr. Rengan namar kajing bon jong kinongpang kibayabit ya kajing pang COVID-19 kiba wansha sumar haganigal hospital kibor penyat kila haban penkela COVID ward ru Wat ye ki surgical ward baju ajing sumarya ki nongpang senrang bat kentai namar bahag ni ka kenti ki breu ki bapang kila kam kiar banwan ward jing sumar ki hospital nakadaw ka jing septieng ye ka jing yebit ye ka jing pang COVID-19 Susu uliato ru ba ka Nazareth Hospital yamenta kalala ru ban penbiang hi laka jong ka liquid oxygen plant na kabenta ban ajing sumarya ki nongpang ki bakam si tomjur namar ba ka jing dawa ye ki medical oxygen hagani ka kenti kalong ka bajur hado kata-kata ngiyo ihi ba hakane ka sen mentat ka keu klai ka jur ka jing sitom ti kat kumbangi dan mentakas ngi haka report benginang ai kalau mengidan andrepo nyo ngot ki nongpang supaya ngan hapet nang nemo ngan ken mau kum tu ha ngidan andrepo nyo tiba long ki bom dalong serius ya mentat kim don kidon ki bakhamjur kidon kategori A B C ba D A ba duna D ba khamjur balang serius bahama di kategori B ngidan arfu nyau arfu sangot kategori C ngidan arfu nyau kategori D ngidan khatsan berki ki jingtia bengidon ki belong available mo ka bengibo na kabenta ka covid ngibo na kabenta kategori B sanfosan na kabenta kategori C lifeho na kabenta kategori D ngidan tang khatsan ki bed capacity lawan ong ki badan kam ngi lawan bu bat oxygen support mo tangka oxygen hi kalong life ho bat ki badan kam balawan ai bet ventilator mo ki dan khatsan ti ki balalong occupied mo baladan lupa la adap menta ti with oxygen support ngi la adap afusan sa sang santali balong weekend but kiba patient on ventilator dan lupa khatsan ngem dan jaka su ya menta kan tinggal download ki jingcha ki bangidan ventilator ya menta kata kalau enggak situation bangilong menta ni dan box sirkom alaban ong ngan subatai ki balong mensua mo ki kam por mensua ngisi liquid oxygen na Guwahati ngakan mau kisnem ki bala katuan ne mensua ngihap like man katayo ra kali si Guwahati kit ki silinder wan ra biang phang lalut ablek biang te ngiyo i kani kalong ka jinglut ko bon bah ka jing do silinder bon na do ki pol bam pat tip au ni covid te hakis nam ba mensua la pen bed ka hospital bengin ngindan kani ka liquid oxygen baki om ka oksigen kamuan haka rukom jong ka leer ka gas kawan haka rukom jong ka tanker mah liquid tu kila sina ka mesin hang nela ya bu bangin bu ikne ka liquid oxygen te negro kidan ngai i mah kum to ta ngia kran ya ngi mah te sudan bok bengila install le si R6 dengan bakla mensua R6 tam try swa gane covid hi try R6 mensua la install ikne ka liquid oxygen plant mo tikisi wan kita kan Guwahati ban pendap ya kan ni mensua hak kisnam beladap ti ka oksigen jongi na wangi pendan kambar ki keleng sodong central oxygen hapo ICU po OT kita bro sit dan kamban refill pendap yang sisen khat sau arfau sngi
RTO do lai tio menta hakane situation menta ngi hab yo refill lighthouse ngi la hab dan kamban refill tinggi don bok wa hadu menta kapor ba company ba supply ti maria dan kam kilawan ra taka liquid oxygen ti nak kata kada ya mentahi kadang ya ngidang la hikin man handle kat ni ki nang pang kadai ni ka bentar ni ka liquid oxygen sa plant bangidon la jong kadai tang ngim la man supply suai gitu te ki cylinder dan hi dari ka dan kam long central supply kawan apa ka liquid oxygen kila sadia sibon hi ki wei nang pang kila drona sibon kiteng ba ki ang gani ka nazarat menta ka sumar bet covid te lese ki kham teng ru ri ba wan ki wan ti kitu ki wat ki ba man swang ila dan swang male surgery belak surgery wat ma male surgery female surgery male medicine barok kitu menta ngila pen kelana covid ban ya le ke ka situation kat bangila do ya mengindup ya ban pen kerpang ya ki kiwi buat ngelak hik mutai ban pen lakajong te kalong hi mentai ya mentai ni pen bok lakajong ngatrai ya mentang ngimpat lap badan kono ka jing siir ngelak kat bala tu kum kibreu tu kat bangila mah ba kiwi bom pang covid tu kinum lele kin kata ngi don bok tambah hakane ko yu tu mi tu habar rayo te mah ngin ong no apa komentir rakyat kelae ban ong yang ngi ken kom ta ndai ba kha khol ki hak kha ki wa ya ki poi te kom ta hi ki la don covid tu tang la don triage ki dan symptom ngila phat test ngila mut ke jaka ka long layak lah ka jong hi ken ke jing sistem menta kalong ba ki beri ki ngia kenduk sani satai ru ki bomdan kani ke lesi ki pen pendiok jingpang sewai ti asymptomatic mau bagi ang te sani setor labit tang ni suang gi ngoso nang tin rum mungkin dan baya ap dai ki keli dan am dan jikset ni dan jerhak ni dan tek symptom dan kita ngi labuk try semua ngi labuk sekawai pat kat balong penyak nak nawai kan andre kibri bobon kiwan tingin ongkom no le sing kan om dan jing segi tengam not ban ong kan so ong am categorically state paling tengam not ban ong am andre ngilai le kat bala hi ban ya persak kum bangilai ki nong pang te kiba yamanta nomor baki hospital bed la duna than hi ngimong hi ban admit mo hi kitu kiba long mild moderate ro keleng sodong ye le kum ta hi te de jar khat bang ya lap baki don ba ki yo bed hi kila don hi mde bom don te ngele ban ong ban kin isolate ye la de ado ndal along la test biang along negative so an biang